Ustav potvrđuje da Bosna i Hercegovina jedna zemlja bez prava na odcjepljenje ili podjelu. Član 1, stav 1, u stvari gdje stvari počinju kalasi Republika Bosna i Hercegovina, to je bilo ime zemlje prije Daytona, Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada Bosna i Hercegovina, nastavlja svoje pravno postojanje sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim ustavom. Šta to znači dalje? Znam da imamo republiku, nastavlja se kao Bosna i Hercegovina. To je međunarodni subjektivitet. Unutar revidirane strukture se pojavljuju u stavu 3 i spominju se dva entiteta Federacija Republika Srpska. Dakle, Bosna i Hercegovina nije bila, niti je unija ili konfederacija dvije države. Entiteti su podčinjeni državi Bosni i Hercegovini i da budem kristalno jasan, Republika Srpska nije država prema međunarodnom zakonu i nije nikad bila i nema atribute državnosti. Vrlo jednostavno sve. Pored toga, postoje određene implikacije. Pošto nastavlja pravno postojanje države koja je prethodila, BiH je zadržala svoju ulogu u svim međunarodnim organizacijama i sporazumima. Također je potpisala nove sporazuma 2001. Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke federalne republike Jugoslavije, kojeg je ratifikovala parlamentarna skupština BiH i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini na državnom nivou, ne entitetima. Postoji način da politički lideri razgovaraju o promjeni toga, a to je kroz institucije, ali ne mogu reći da državna imovina je pripisana bilo gdje drugo sem državi Bosni i Hercegovini.